روزانه به هزاران ولاتی جهرما کردستان به وریره در باسی باجارم باکور و ترکیه دبن و بدگرن هرمه به 100 سالانه هاتوچونا دنابر باکور و هرما کردستان ده به نافبر بردوام دکه. لجبر کشتنا هر 5 ولاتین دهوکی وان روزان چونه هاتا جهرما کردستان بو باجارم باکور به تایبتی جی بو مردینه کم بونه. خلک مردین دبیجن او هفخمین کسوکارن قربانیانن و دخوازن کو بویر به هر آوای بزرال کرن. والله يعني كردستان تنج عراقي تنج دوكي تن ايتن يعني قش ميواني منه قش وك منه مش قش حزكن يعني اوجج ما حزكن زاد انا مخلقنا من زمانه ما قش هيك يعني ان شاء الله تشكي ورا هي تشينه كشكه تشينه باجي نخوازه مش zaten دخوازن وترسه چبن و اف براتیامه و اف حسکرینامه خراب کن gerek em amaca van nebاشa em neynenci. براستی ام زیدل برواکتن او جی برای مبون وک مبون حتی نها اف چند سال چه بون تشکیل الجمن نبویه من ندیتی گو بویه من نبیستی ام برای هفدونه ام زیدل برواکتن ام نخوازن تشکیل چه ببه و انسان واجی برابن برا نترسن ام جمهرن ام جلورن او جلورن او دری مالا می اف دری مالا وایه. ولاتین هرما کردستان و عراق روزانه جبو چارەسەریya bizîşkî karûbarên bazirganî geştyarî û her wekîdin serdana bajarên bakur dikin li otelan dimînin danûstandinê dikin. Ew dibêjin heta niha bûyereke bi vî rengî nedîtibûn û her ji rayadarên dewleta Tirkiye dixwazin ku bûyer bê ronîkirin û ew jî di nava ewlehî û aramiyê de bên û biçin. Hemçin nexweşxane û ev bûyerê tosa çême rastî gene nexweş e û medvêt aramî bitin vêriye em tên ew tên defme û ev nexweşîyanê medvêt çêne bitin carekî dubare nebitin. ئەوە کوبلەی تورکیا وەکو ماڵی دووەمی ئێمە ینی وەڵۆ من خانیشم هەیە لێرانە لە مەرسین وەرە وەکو یەک لە عایلەکانی خۆمان دەزانم ینی ئێمە پەیوەندیمان بەقوەتە وەکو ئێمە هیچمان نەدیێرە هەتا گویستا هاتشوەکەین کەسێ نەیوتووە ینی بڕۆ بەو لاوەیان ئەولا ینی هیچ شتێک نەبووە ئیتر ئەوەیش ڕوویداوە بزانە ینی زەلیلیە شتێک زەلال بنەوەش زەلیل بوونە کە ئەو شتە ڕوویداوە. Welatiyên Bakur û Herêma Kurdistanê radikînin ku ew her xuşk û biran e, şirîkên xweşî û nexweşiyên hevdû ne û dê bi hêzkirina pêwendiyan rê nedin ku aramî û ewlehiya her du aliyan bê têkbirin. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Mêrdîn.